Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaplim khasi kabla ai kerteng sebai ya kabla shna bat penmundur da uba phaibok paryong lapin ipat ba hamau khar National Darbar Hall arsngi kata na du menta ka khat saudari ilber arja ap hendrio bat la shai kasni ka khat sandari ilber arja ap hendrio habekran bat utrai kan kaplim sebai uba phaibok paryong ule tho be kan kaplim la ringdor la slam hendai namal ba udai tang unong bala ban wat lat ban pen i kan kaplim ka sapenong ban shimpor ban pen mi uba phaibok ule thuru be kani ka khana jo kani ka film ula tho hi na do ka khana bat ban pun wandur ule tho ba kani ka khana jong ka film ka hi kai ka dei ka badan jingmut shisha kham arsha ban ka film ka ba ula benmi menshwa ka film komei jonga ula kerpa hi pa ba bakin wan ban sakhi dala ki jong ki khmat ha kani ka film sabai ki be shimbenta ki kinthop uting shop ba pau ki film khasi upala mitre depan ya ka bala jutep ko musam nangta u college shisha na ka PHL group Umadiang kapuran Mary Paryong bat kiwe nakliang uba phaibok ula kerpat diki pat ba bakin sngob ha banwan ajing kersha ne kani film kabalapen i menta arsngi hakasi National Darbar Hall kaba ansepen mi sausian hakashisngi nadu kapor khat ar baje arshiteng janmiet sansteng janmiet badha kapor nyu steng men miet What do you hear? You're the dumb shah sit there. Now, Korean show, never get that. Tanzania, pendekatan ngalamin. Yang saya kami, kejutan ini kata jiwa tak kaya bahaya. Ajo ayah, ayah dah. Dalam jiwa kita kasih aja kecil, tak tahu ikan kau. Habis sampai kena, haf. Untuk sini dengan warga ini, sebenarnya jaya. Mejo kamu, mejo dan kasatan kana. Semacam Nate jingsa ngawan haka kerteng jong iba SW Walang. Te kaplim ke kabang apik mangate kalong kepada internet sisa nomor ba ngamtip ke kiwi-kiwi relada ngawan i bansakiro kumbang iba mani. Ru nga satu ba kaplim ka jing ai buat kalong kamdei tengi sama yang ini bala roba rote kalong kita. Kaflim kadi wei ka ba suktam ban aikam aijam yang iki kunsamla khamtam ki badang sedang lai ngakwa ban kentiu ba yang ki pajba ro khamtam kitu ki ba klan badi i kan kaflim dan ki ki film ro ki dei ban wan ban pe ban kersan lang kaji kitu juga kalau ni ba kino snaplim barabor ngatrai kajing ya joki kamde kajing siam joki kamde ka besuk mar kajing lor kadang sa kajing lor kamar kadang te kajing ketiu jonga kalong ba lada pila benang ya penkiu saprang kumni te long ba nang yai betul susu te sim sebagai ke story le kalong nam dapat full bahar nomor ba na suwan dan banwan penpli bat kawiro pendapat full dengan pendapat full untuk history ketum disekat dengan itu kalau mbak history kalau mbak kapan sim bentar yang iki bala baru iki samaro Abang sebentar kena kaplim nasional teh, kena kaplim dok kapes mah. Dia yang kepat iki pada baru ban kiran ain selam kami ban pe tidak dia kena kaplim kalau kapes mah ban tak jemput ha hidup iki kun samla. Dia ngapai di sambil apa balai ijan jam di sambil kita makan mesin jangan banyak dan wajan jam ni dia nak kepat jadi pada baru kan kesan dan ini iwi pa iwi kumki artis ki aktor mah bagian yuk mesin lem bat director kan yuk mesin bat kita mi susu yang kita lem Indonesia kemat kita Pipi saya sebentar kam aplim lah. ya hakiwi dia ngasih maki film HTM 4 siapa Ya kan ka film spy ngadi bara direct atha ka juk kapor nga produce angkat bari kong silent kala te ya kan ka film ngala punduk por aslam bahi bar la shoot ya kan ka film la aslam hanai na ka daw ba ngadi tang unong belama ngadi tang unong bela ba wat la chene shatai punno ban pundulong ya kan ka film te kala long yang man islam ya kan ka film shibun gi jing ngalamat dari ngas no sarong pat dan ngalapan pundulong mo te kane ka film ka banga sna ka dei ka wei ka banga la thoi ya ka story
kabangala penwan dorhi ya dalam demo bagade ka story ka ba ai jiki kai ya kiwe kumba ki pai ba kila saki mensua ya ka story jong ka film ko me jong na hakabala produce badare ki balari sucem kade ka story ka bangala tho mo te kade ka story ka badon jingmut te kham tam le le ka sabai kan lo arsha ya ka to ka film te lada pi wan man pe saki dala dege kadon ka khana ka ba ikai hakabai dai ber kami kamsam ka ikai ya ka jinglong jingman jong ikung sama babun tim sutu ka ka jingmut kenting sebai kembur kedai kata ka ba ka ka bangi nyokor tam ka pathe kata ka ba nyokor tam pathe kemut bunsin ki bru ki perkhat ka ka spa ka pho ki ong sebai am kam dai ka spa ka pho hanre ki timi ki pa ki kordor ki kun la jong mut ka kami kedai ka sebai jong ki kun mat ki kun kedai ka sebai jong ki timi ki pa saya ka story ka baniya ya kedai ka film pade nampat la ban batai mentap in ban saki dalam dek Lalu itu kita shop ukuran mana buat mentah. oh ki aktor Hashim Ustam bagi jukhat e dari pelak mitri mo lipan nangta i Mary Paryong i actress nangta supporter actress dari Iba Nyukor Iba Jutit i Jenny nangta supporter aktor dari Jos Paryong ngaba jukhat i Uncu nangta kidon sakiwai artis iba pau iba long komedi hak dari celajongi kumu madiang nangta don kuali cica PSL Group don blog no kita kini artis dan cinta kena film ka penerki ru aga cukup ka pendiam mansaki hidalati kana penting te ya kapor nadu meni ngila sedang perkara arbaji menta ka second show pada arsitek bat sau chiteng nangta new stan chiteng bat new chiteng men Kena tarikan kut kena ni. Ngan pergi tang menta kat sau tarik bat lasai kat sang tarik te lasai kan sedang kat arbaji arsitek nangta san baji bat new chiteng Lalu pelajar kena film apa biju nama ni tidak sebut pelajar. Ngan sampai ke kata nama biju pun di film di lawan di film di nanta di film kasih di bala upline tu bah bun benai pun senang mo te ngamlah ban batai ngan sampai ya kapor barang kan kapor ban yo ngan sampai benai Selama itu ya ka jinjong dan film makan nak pentai ka kan cipa. dia ke film ke ba kantuna rukudiat katam rukudiat nak arkan ba bat kadun ka khama ka ba kit jingmut mo ka ba ai jing hikai ka ai jing senang ro Selama itu ya ka dor bawa pet yang film kat noi. ya ka tiket ke bawah tek ya ka film kan dari sepak ka Mut barok nak bahawa dapat. bat kena bahawa bunyi kaju Selama itu ya ka Jakarta tapi pisut dengan film kita. ka cakap ka bang isu ya ka film ka babun hi ka dai na tain sora pat ke babun ki thangkarang na ki kisah pelikai ki bakarau babun ki Jakarta na sora plus tentang shanesha moshboy plus tentang laksud ya kanesha dauki sa sate khap asam sa jankwati sate babun ki Jakarta akan ka chala ka jom Film lagi tu ni film lagi. Senak tu. ka first film hite kadai na ka film ko ne jonga hakabala ya trailer batla produce dai ba alari suchen te kadai ka film ko ne jonga kata kadai ka first film ka ba mangai nga kawan ulong ha jing jonga ku maka film lain nanta hadin jong ba alari suchen ka ba ban sa pelai menta na hadin juga ko ne jonga kadai sakan dia ban pelai menta nanta kadon sa ka wipat ka ban sa mi hakini ki benai kini benai kisni banwan berkata kedai kasosat kecingnya Kata rupis nabi. hoi kata harus nang Kinang pun film manwan na smart juga. dampun hoi lada ki pai ba ki ai ya ka jingkersan ki pai ba ki pet ya ka story ka jonga ya ki ya ka deka film ka jonga ka kano kurkom ka long akno kom ka ai jing bentoi kumba ki la kersan dan suaya ka film ko me jonga ngada susah long sisa te wan mata ban pet sa ka deka film kuno ka long te ka deka film ka deka bangala le hidalade ka ko me jonga pat le bari ba la risucha la produce ba direct ka mai te ya ka deka sabai ngala le banga ba ka sa cing ka manawan ngala Dia pakai benda berka film kasih pokok jelah jungi pi cũng là một tài tang mặt kieu na. hoi ka cing yu jonga la pun i film kasih mata kilasan ya ka tor ba ki we mo nang ta ka tau maka lim jonga ru nan le kat pala
bangan say kabor banan pekapa susu bagi film kasih jongi kenyara kakor bagi wiki jai betul tiaga i mentah akan neka juk mentah ki film kasih jongi kila nakio hila orang internet di karakter kila mi hakar kom babiang ki quality kila mi kom babiang hakar kom ban shoot ban act ki artis kila yo ya ka expression de babiang amu mati por mensua kalau dramatik film tate kala reality Pada ketika film spy mana baring dor? Ya kena ke film spy tanggal ring hidaladi nanta haka editing lah ya raplang iba telang nongro nanta iba waiki calam nanta i menjadi star storyteller London lah pun iba yarap yang ba kamu konsan ide de iba telang nongro iba pendap konflik bagi de iba ke editing Don tu teli jingwai. hijing ki don arteli Te kabakado ay gaji kentu kejuki tempat jelas kepada ketika film entah balasah. Karena ka film kan tahi te ka jikerpat jong ayo ba ite bakin man aya ka jikersan kana bakin yo i ya ka ka ba mangi lasna yo i hakano kador ka film kaya padahal penuh perkong kalam but I must still ini kana bingin nang laban mi susu kan kung kawe ka lar ai kam ai jam ni badol sabdor pong Akan ni ka film spy na kumbang ni Deish Parlok bagi Pak Haibok bagi producer director jangan ni film akan juga por script director te akan ni ka film na simenta kandia yang ka ba ni don line di editor yang akan ni ka film spy na sim editor akan assist ma kita no kiwe pak di film yang ka ba direct produce bala editing ujui ma ya akan ni ka film te ngala UI marba edit ma Ini kan ka film dengan keren sikutir kemudian syaki ba pek ya kan ka kubor. Apa man tentu paham ki ba pengalaman masa film ya kan ka film. Marba kan ka film sebai. Kadon ma kejimot kum ka kerteng. Hangai pengalape pat ngala show di studio mana kasih lalu pasang tak ada pada dia pikai editing komplit tak ada bukan dalam ini ka film hi ka betul cibot ka bakit kia ka hikai ya kalau yung sem ki kumiki ka kon samla khantam yang i kon samla ba kumno ide pan ku lagi kumiki ka ba kumno ya kano bangin jin ya kata ka jingkren jo kumiki ka syong sa ka jing start jongi Kayak gaji kerpat di bebat. Gaji kerpat di bebat ni. Kaji kerpat jonga sikipiba bakin wan banya sakhilam ya kan film sebai ya kaba kadon mentahang ni apo mau khat to barhol ka show jonga di film kan kasdang adu mentah kasni kan gut asyah